मरोइबा पाउसिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गुम्बा लेबाक के अरुबा इशूदा राजनीति सानहनिंगदे हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे उखरुल चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमुक हना चंगलोई हाइना तांगखुल नागालोंग के प्रेसिडेंट विपिन जिमिंगना फोंदोखरे अमदी मणिपुर पुलिस कमांडो ना तोंगान तोंगान मफमदगी एनएसएन आईएम की कैडर अमदी लुप असि थबक तोबनि हाइबा पुन्न मियोय तरुक खुलाइगा कोनना पारे खुमजरी मिंग ताबिरिब स्मुतराम उचरी मपुंगबा पाउसिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गुम्बा लेबाक के अरुबा इशूदा राजनीति सानहनिंगदे हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे वाफम असि पात्सोय ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना ngasi चाकल कोलम लेकाइदा पांगथोकिबा नोमगे अबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ता माना फोंदोखिबनी थौरमदुदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैखांगम एमपीसीसी की प्रेसिडेंट टीएन हाउके मिनिस्टर गोविंदास आई हेमचंद्रा एके मीराबाई महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट तिलोत्तमा एमएलए अमदी कांग्रेस की मरोइबा लुचिंगबा कया सरुक याखे तरुंगा मरी लेना मिनिस्टर मीराबाईना चही मंगा की मनुंगदा केंद्र असिगी दमक पांगथोकिबा थबक थोरमसिंग याउबा बुकलेट अमा रिलीज तौखी चीफ मिनिस्टर ना मखा तारदुना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गुम्बा वाफम असि लेबाक के ओइबा अरुबा इशूनी मसिदा राजनीति दल सिंगे खेनबा थादोक्तुना लेबाक के इंटरेस्ट थबक तौमिनबना चुंगनी बीजेपी हारिबा पार्टी असि नागालैंड दा एनपीएफ का चुंगसिनदुना सरकार पाइमिनरिबनी नागालैंड स्टेट असेंबली दा नागा पुनमक पुनसिनबगी वारेप हन्ना हन्ना लौख्रबनी मणिपुरदना स्टेट असिगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहलोय हाइना ततना फोंदोलिबा असि नागालैंड के बीजेपी का मणिपुर की बीजेपी का खेनबा लेब्रा हंगनिंगाइनि हाइरदुना करिगुंबा मरिरक सुबा एसपीएफ ना सरकार पाइरबदी पांगथोकदबा थबक थौरमसिंगी मतंगदा वाफम कया फोंदोखि कांग्रेस पार्टी दा अमोना पार्टी से मयाम सेवा तपनबीबा तारगदी नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी अखोई लाइफ लाइसेंस हैरगा थबक फंगदना कंगाउन लेबा मयाम से थबक पीबा गवर्नमेंट पीबो याय कोइबो याय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सिंग पुसंगरगा थबक पीबो याय सिमा अखोइदा ख्वाइदगी हेगे कोइबसे मसी नंबर 1 प्रायोरिटी ने अदो अतै अतै मयाम लेगिनी कोई पार्टी ला मैनिफेस्टो से कन्ना प्रिपेयर तौ लेनी होजे मथंगा अमोना शक्ति सिंगबी बतारगदे कोई सिंगै थबक तौ नोक्सगे हाइना पार्टी की मैनिफेस्टो कोई कन्ना प्रिपेयर तौरी मथंगा होजिगी थनना विसिंग अतै अतै एजुकेशन की करी करी लेबा सेक्टर मयाम से बीजेपी ने हाइना लेख्रबनिना करप्शन हाय मिनिस्टर मीराबाईना चही मंगा की मनुंगदा मियाम की याफनबा थबक थोरम खरब पांगथोपा ngamlabsu तौगे खनबा थबक कया पांगथोपा ngamdana लेरी मियामना मंगोंदा थाजबिरबदी लेमहौरिबा थबक सिंग पांगथोक्तुना मियाम की निंगबा थुंगननबा होनगनी हाइखे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का खांगमना चही तरा मंगा की मनुंगदा कांग्रेसना स्टेट असिदा सरकार पाइरपदा चुमी तमी खाइदना पाइखतकिबा थबक थोरम सिंग सिंगथाके केंद्र के एमएलए सु ओइरिबी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एके मीराबाई हाइदोखिबा थबक ngakna चटपी मसागी फिदम चप चाना लेजबी नुपीनी हाइना सिंथारदुना लेबाकी ओइबा वाफम कया फोंदोखि अंदर लीडरशिप सुखसोय सोयदना चाही कुन सुरतना बगी दमता आइना खंजबदी इवन 25 years फांदा थासोंथि सांसिन पाइपा लाग लीडरशिप खातर लेपा असिना चाही कुन मंगा सुरदना सिल्वर जुबिली का ओइबा यार तारबदी सुन्नति बरी तनते भारत को अचौब रिपोर्ट अनप्रेसिडेंटेड अदुगुब रिपोर्ट मनो फुलफिल तौहनबीदमक्ता पासवाई चिनासे प्रजासे मणिपुर चिंगे तमी पुनम होनरगा मदुगी अचौब थुदान गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना हंदक उखरुल डिस्ट्रिक्ट तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट कया संगानबा लापदा तांगखुल नागालोंगना अथिंगबा थमखिबा अदु मखाताना अदुमक चथखिगनी हाइना तांगखुल नागालोंगी प्रेसिडेंट विपिन जिमिंगना फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना मणिपुरदा मुइबा चंगनखिदबा ILP की मायुक्ता खोंजंग संगसिनबदा चुराचामपुरदा मियोय मापन सिखिबगी अरोइबा मथौ मंगम पांगथोक्तबा अमदी UNC की अल्टरनेटिव अरेंजमेंट यादबगी दमक्ता चीफ मिनिस्टर बु उखरुलदा चंगबा थिंखिगदबनी हाइखे ngasi उखरुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की थबक तोरम सिंह मपुंग पाना लोइसिनदब्रा हाइबा अदु तांगखुल नागालोंग सिंधुना पाउमी सिंह लोइना चतुना यंगसिनबा खोंगचता तांगखुल नागालोंग की प्रेसिडेंट विपिन जिमिंगना वाफमसी फोंदोखिबनी माना मखा तारदुना
hospital ase governor natraga atopa officer amana sangabada karisu hairoi haike Angam wiba khoididi mana China turn down to the market the me who got to the 87 hospitalized over the mana tingre aduga yengo anti tribal police ta mi mapan hatuna hojiksu phumdri masi moigi beauty chutodri ceremony lokhatri and then ekoi yukhrushida IRB commando bu lagna hangani control to hangani tana praja singha lagna bada mi ani su sidule ni mayamsina khatan ngai jedabdu adumadu abhav oinati la aroi aduna honorable ipobi chief minister Paudi masigi inaugurate tawni hybrid Paudi full stop tawna pai haibasi aina nolukna adun meeting through the hijab Ukhru Kendrada BJP gi midep oigani haina thorang liba soso saijangna security gi akanba section thorang lokhatpa marak aduda karamba sakti amana attack tawba ngamgadoribano asengba ama khangriba fawba kanagumba amatada claim tawbiganu haike any other group and accusing as ambush is not encourageable without proper inquiry and well-established factual evidence. The present government is mishandling this law and order. If they had more conscious of our situation, things would not have been happened. So therefore, it will be good to invite to do the inquiry to unearth the truth of this incident. District Hospital Yangshinba aduda Manipur Sarkar ge Health ke Commissioner PK Singha yauna tangkul Nagalong ge miyoi kya susaruk yake Commissioner PK Singha na hospital asi hayengdagi function hauragani awara pasingsu mensilagani haike Ukrul da Chief Minister Okram Ibobina chatkiba tang kungamari da tongan ba project sing sangaba chatada bom amadi nomai kapsinduna attack chatharakiba thawdo adugi tungda Manipur Sarkar na akhanana lokhalapa thawrang ama oina Manipur Police Commando singna NSCN IMG cadre amadi lub asigi thabak tawbo miyoi sing fagatpagi thabak kana chatharakli ngarang Imphal West Commando na NSCN IMG cadre ama fagat khraba matungda ngasi Thawal Police Commando na NSCN IMG cadre ani kulaiga kona na Palel Bazar amadi Palel Bazar da leba Forest Gate mayadagi tongan ba pungfam da farba miyoi adudi Amen Jangfai Alice Joy Chahi Kungamapan Apopa Lekhidraba Selthi Jangfai Komla Thabi gi Khuga Village tagini Mangodagi Marubanga Yawba 9 MP gi pistol amagaloina na mobile amasufagale hairi atopa farba miyoi aduda Moses Tongtanga Chahi Kungamari Apopa TK Amaramda Imphal East Commando na NSCN IMG overground the thabak tawba miyoi mari Ferry Land laiba Ringringam Riva Kawba miyoi amagi yumdagi fare hairi makoi sing adudi Ningkangam Muiva Chahi Kuntraga Taret Ramthem Muiva Chahi Kuntraga Manga Atopa Ani Aduna Chongrei Sim Pungshok Chahi Kuntraga Humdoi Amadi Vivian Muiva Kawi Makoi Marimak Ukrugi Somda Village Agini Makoi Tagi Lupali Sing Taruk recover Taure Makoi Mari Miamdagi Namduna Sel Khabagi Thabakta Jenei Hairi Makatana Tizin Bagi Damak Lamphel Police Sinakre Hairi Ningsing Bayai tongan ba security force na NSCN IMG cadre mamang da fakiba kaya amuk hana thado khibata natana makoi bu farakiba mafam phawba thindokibagi wafam leikrabani State asina chalaizaba amata ngairaba ana layang sang oriba Janimstagi lanai layang sang singda anabasing yariba makai refer tawdana bakkan na honari haina Janims Society gi chairman su oriba Chief Minister Okram Ibobina Fondokre ngasi Institute asigi nauna saba administrative block mamangda Uthabagi Tharunga Mari Lena na Pawmisingda Wafamasi Fondokibani Taramadu Forest and Environment Minister I Hemochandra Works Minister KSS Viren Minister Ngamthang Haukip, Industry Minister Govindas Konthauzam, Janimski Director Professor Deven Daisam Susar Yake, Chief Minister na Hauzik Janimsta Leriba Kudong Chabasing Yariba Makai Pangana Bahonari, Sale Pibasing Lanai Layang Sangda, Junction and Bahonarabasu, Larabasing the Sale Latabana, Lanai Layang Sangda,
चटनिंगदे मरम असिना इंस्टीट्यूट असिदा लाकपा अनाबसिंदा ख्वाइदगी फबा लायंग पीबा मथौ ताई खनबदगी अनोबो खुसु खुलाई कया हापचिननबा होनरी हाइखे अखोइना लोइनबा दरकार लेबा 100% सिदे लोइनबा फैसिलिटीज मैम सिंगी प्रोवाइड तौदी मतम खर संगदबनिना सिदे लेबंग गैदी रिफर तौबीगनु नाइना कोई हॉस्पिटल अथॉरिटी दा हाइबा डायरेक्टर हो के माइना तौबीगनु ना करिगुंबदा हे अखोइ टेक्निशियन गा हे लेमदबा इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड खंगदे सिटी स्कैन एमआरआई खरब हे तानबा लेरमदबा तंजाददी इमरजेंसी गोइना चटपा अदुगुंबा नतना यारिबा मखै कोई सिदा फैसिलिटी लेबदि प्राइवेट रिफर तौबीगनु हाइना माइना सगोसेम जुगे फाउंडेशन न सिंधुना सगोसेम जुगे की मरफुगा मंगारक शुभा मपो कुमोन थौरम वांगोई बाजार कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा एमपीसीसी की सेक्रेटरी एन मंगलेम सगोसेम जुगे फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी सु ओरिबा खादियन विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के वाइस चेयरमैन सगोसेम अचौबसु सरुया के केंद्र की अहल ओरबसिंदा ओएस पेंशन के सेंफम येंथोपगा लोइना फाउंडेशन असिना सिनबा क्लास 10 के फ्री कोचिंग कैंपता अचौब थौदांग लौखिबा ओजासिंदसु खुदोल पोट पीदुना इकाय खुमनबा उतखे कुकी इनपी मणिपुर अमदी कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ना हंदक उखरुलदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ओ इबोबी अमदी महाका लोइनबसिंदा खुद थारखिबा कांगबु अदुना करिगिदमक्ता खुद थारखिबनो हाइबदु सिंगदोरकदबनी कुकी इनपी मणिपुर की प्रेसिडेंट थांगखो सै अमदी KOHRT की चेयरमैन टी लुनकिमना पुन्ना थादरप जेरोल अमदा हाई मदुदी चौखटप पुरकनबगी ख्वाइदगी मरुओइबा मचाक ओइबा प्रोजेक्ट सिंग संगाब चटपदा चीफ मिनिस्टर दा खुद थारकपा हाइबा असि मणिपुर की मियामदा खुद थाबने हाइना लवी लोइनना UNC की प्रेसिडेंट गाइदोन कामेना मणिपुर सरकार दगी खुद हलकपदा चेक्सिन लेननबा मखोगी यूनिट सिंगदा खंगनखिबा अदु स्टेट असिगी मथकता लान लाउथोपगा चप मानै चीफ मिनिस्टर महाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अमदे महापु सवलिबा MLA सिंगी मायोक्ता UNC न लेपदा चिंगी मियामना पुमनम अंगना सवगले हारिबासे कुकी सिंगसु यावब्रा करिगुंबा यावी हाइना खलगदे गाइडोन कामेना मियामदा फोंगना लाले हाइजगदबनी कुकी इनपी मणिपुरना अवांग नोंपो के कांगलो खुदिमकी दमकता कथोखिबा अदु UNC न खंगदबनी गाइडोन कामई अमदे UNC न मचिन मनाव ओइमिनरिबा कुकी सिंग नगा सिंग अमदे मैते सिंग पुन्ना इंगन चिकना लेमिनबा तमगदबनी हाइना चेरोल सिना मखा तारी पाउगी मराथन अतिम ब्रेक अमतांग Rabia Emporium Singjamai Chingamatha Handloom ki oiba iramdamda sajaba nuthi zeraba top traditional pige rani blouse silk sari amadi makhal kayagi mayek naiba nuthi namatam ga chanaba design da lonba product sing su pangbigani ningol singi damakta amadi nupi singi leiting oibiyu ngasimak lingsing biraktuna nuthi zeraba item sing asibit eng tabiyu amadi kudong chaba asi lobiyu masi awangnu poki ahan ba TMT bars industry ni Industry asi 1993 ki December thada linkhat chekibani. Saiji TMT bars asi German technology na sajabani. Saiji TMT bars asi awang nungpo ki ising chitka yamna chanai. Aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai. Saiji TMT bars tempat sagat pa khudingmak aikhoi gi marup ne. Ningol Jakobna lakpada imoy nungari na lamda masig miyamda mahaulay bangari panganjari. Imoy nungari na puthokcha bangari kudima hygienic oy ngari asi yamna luna na tiganda senjabani. Gram chama amasung chani yangkhay ngari ki packet sing dukan kuding magda pangbiragani. Retailer oy ningba sinasu contact tawibiyagani khagi address ti imoy nungari Sagogan Terasa Pamlerak Imphal. Pengba ngaton pangbiragani ningo chakobugi mangoi nena mapung mari faraba pengba amadi ngaton ningo chakobugi damak discount su pijari ngaton kg manga leibeda kg ama free pengba kg tara leibeda kg ama free da pijari akak ngaba matamni ngasi maklengsin biroktana order tobi ho phangpham S Tomba and Sons Pengba Farm Hyangthang Bazar Tagyal Industrial State Laiba MS Ranjoy Plastic Industry na chahi ahum mapung pharak pagaloy na water storage tank lakliba ningol chakaw bagidamag 5 to 10% discount pizare virgin raw material na saba technical qualified person sing na saba chapma na ba mamalda makhal kayagi machuda phanganba chap chaba liter da sajaba lili amasung thoibi water storage tank ngasi maglengsin biraktuna khudong chaba singa silaw biho
ब्रेक की मतुंगदा तरामुक्सरी मणिपुर यावना अवांग नोपोक लमदमदा पालुंगी इहौ सागतुना टेक्सटाइल गे अनौबा मायोन अमा सेमनबा मियेंग थमली हाइना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के कोलकाता लेबा टेक्सटाइल कमिश्नर रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर सौराज सिन्हा फोंदोखरे रीजनल ऑफिस असिना सिंदना वांखैदा लेबा पांथोबी आरके तपांथोकबा सेमिनार अमदा वाफमसी महान फोंदोखिबनी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ना अवांग नोपोक लमदमदा पारलुम सेक्टर अमसुंग टेक्निकल टेक्सटाइल्स डिसेंट्रलाइज तौदुना चाखोट हननबा पाइखटपा स्कीम सिंगी मतंगदा पांथोकबा थरम अदुदा कमर्स एंड इंडस्ट्री के एडिशनल डायरेक्टर एन राधाचरण मणिपुर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एस देवेंद्र जी सुसरु याके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम की मखादा क्लासिक हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट न सिंधना कौशल मेला क्लासिक ब्रांडे पांथोखरे हौदोपगी थरमदा सगोबन केंद्र के एमएलए आरके इमो हिल्स एंड ट्रैवल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी आर्मस्ट्रांग पानमे बाबिना ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर टीएस डबली सुसरु याके एमएलए आरके इमोना गवर्नमेंट मिपुम खुदिमक थबक लोइना पीबा हाइबा अदुदी ओइथोक्तबना मपानदगी मल्टीनेशनल कंपनी सिंग मणिपुरदा पुसिलक्तुना थबक पीरबदे गवर्नमेंट की थबक ngakta तानरिबा असि अंतहनबा ngamgani क्लासिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ना स्कीम असिगी मखादा सिलिबा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंगदा यावशिंदुना इसाना इसाबु थबक पीजबा ngamnaba honnagadabani हाइखे मणिपुर गवर्नमेंट थबक लोइशिंदना संगाबगी हैनबी थादोकना फै हाइना मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विजय कोइजम फोंदोखरे ngarang nongdam tangkulkulda MNDF Joint Redressal Council amasung Mapithel Dam Affected Jingtam Organization asinduna pangthokiba miyamgi mifam amada wafam asi phongdokibani taramadda MNDF ke President CS Priyo Kumar JRC के प्रेसिडेंट सोमरेंद्रो एडवाइजर लियन गांगते मपीथेल दाम एफेक्टेड चिंगतम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रामथर सैजांग सुसरु याके बिजोय कोइजमना मपीथेल दाम चही कुंथ्रागा तरेट चंगना साबा लोइदबा हाइबसी रेकॉर्डनी मसी सरकार की मिंगचनी हाइके मसागी असोवा पार्टी से तिंगी को सुनतो होगी मखोगी पॉपुलैरिटी लेनेवा बड़ा अपनी इंडिविजुअल लेवल हाइब्रा मसी दोनों हाले हाई कमांड जॉबरी मणिपुर से सबसे बाबू मांगा मधुरी अतो हाई वो पार्टी से अपनी मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से मशीन हाई कमांड से कनावत लेते मणिपुर में हाई वो पार्टी से हाई कमांड है मणिपुर में होगा अपने अन्य दुनिया में आपा होगा गवर्नमेंट से अपनी पार्टी से फेल है चही कया लिसांग सिना बियारोना सेंबा ngamdana lakpa Imphal Jiribam lambigi makru area TDC na nimit mangani da semba loisilakle hiramas ki matangda ICTV news na puthokpa akanaba paudam Hausa juma aina lepchariba mafam asini ngasidagina numit mangani gi mamangda pukhri gum turel gum amadi surung gum फुट तरागी मथक्ता नमथादुना चटपा यादब मफम अमु ओइरमबदो ngasi di TDC ningthina nung amadi nung leingoi amadi achangma polam puthokuna semjinbadagi miyamna ningthina chatnaba yaba lambi saru ama oihenbadi ngamle yamna khudong thingai oiba mafamni leramiसे अखोई केफ ओइना लेरमबनी अदो हुजिकती semjilai ji ji miyam su bi dinga masi hai mafamsi loinama अखोई सुरुंगी फिल्म लेरम मोतने हुजिकती लेन चप मानना हुजि मयाम लेयु उबिरे अदो लोइना अखोई हुजिक सुजलैसी हुजि 70-80% li pra loshele na khanba yare BRTF is failing their part. We don't want to let this remain in this condition. Even if the government of Manipur delayed or don't respond, people of Manipur will respond it. If people of Manipur remain silent, the Rongai people will just claim this ownership and block all the road until this road is made playable. India gi na lambi mayam ma anu mayam ma semgre tonga tonga ba state madu loy ma che motorable ojna yamna na ko la tha na yamna standard am da ko world class ta semgre ne ngasi manipur gi ngasi ubiri sineba manipur ga mena su sem BRTF ne sem de adu central government ne su mijeng changde ba adu raji manipur ga ne seriousness ki responsibility kari no habji question je manipur myang gi question ne la uribanggi saruasi ninthina working season oingai sida manipur government amdi TM sinjin boldaga targadi hena suksilokuna mawangai de lemba awabe do manipur gi miyamna amukana phangakpa su yari lambi sida praja singsina
पैसेंजर सर्विस तौरीबा अमदी अखोगी ट्रकर सिंह मान पुथोक पुजिन तौरीबा मयाम सिंह अवाबसी खांग ngomdadana akhoi haiba posi semjenge haiba mong da khoi semjenge bani manipur government gi su asoba mateng piratna haiba dinga thagi sen oina pirakpe wafum leiti mawdi aduga asoba support ka loina na piratna aduga masi semjeli bagi maram se masdai dai khoi TDC na karigumba akhoi gi credit or natraga any profit or natraga karigumba makalabadagi akhoi sida dum leite lambi se chendran biba afawa lambi ohenba miyamna aki khang yauna chatpa pambaduni manipur miyamgi apama se ISTB nerwana su akhanana lambi se semjin binawa mai leina masing miyeng chingsin kibado masi oiriba film sina mai chaba hore haina lojagari makhata na BRT na lambi se paiba madamda manipur miyamgi apama mongda lambi semakadra haiba su ajoba question amani khorapum nawo lena na program jaga Kamranjan Makru Tamenglong district. Center for Manipur Studies, Manipur University, Phongba Claims and Reputation, Compilation on ILP, Lariki, Lamai Chaniga Kumangada, Scheduled Draft Demand Committee, Sanction Bakongjang, Matanga, Chayan, Wapam Kara Yauki Bagida Magda, Scheduled Draft Demand Committee, Legal Action Lokanavat, Loki Befirabadu, Hando, De Hari. Chandramadi Singhat Kendra, My Pakna Minister Anirab Adamlaba, Hankan Pau, Ngasi BJP primary members Sitagi Tolaga Regional Party, the Bidep Oyani Haina, Ngasi North Eosi Labor Mark Yum the Pangtopa Paumis, Urabada Fondokre, Jahi Kadagama, Congress Ki Sasanda, Minister Oyamlaba Muis in the BJP, the Changasuna Makoin Sataramba, Aranbadu, Makata Tarakadabana, Awanda Purapangam Loy Haike. Numitra Nitunichuna Satakadaba Mapan Suba Regional Saras Fair Ngasidagi Tidim Ground Manipur State Rural Livelihood Mission Sinduna Hodokre Taramada MLA RK Anand Rural Development and Panchayati Raj K Commissioner Sumsan Singha Imphal West Ki GC Robert Khatri Mayumna Maruiba Muising Oina Saruya Ke Stol Chaniga Taramarina Saruyaba Fair Hodopagi Taram Aduda RK Anana Kutsa Habagi Poto Utpa Asina Iram Damgi Semilonda Ajoba Hongba Amapurapangangani Haike. See Miss Alimansi, maybe none of the doctor we need to market. Marketing policy. Sisu was a fair to reburn see a lot of it's also part of that marketing policy. Laurok Matunda Karam Namanama Singh Thagani Habagi Matanga Nomagoeva training program Ama Kairao the Pantokre, Landamadongi Club Amadi KVK Impal is Napuna Sinduna Pantokivataram Adida, BJP Manipurgi Kishan Morchagi Vice President and Itomba Yauna Marineva officials Singh Susar Yake. Chief Minister na luchungba timda Kutharaki Bathawong Ima Panthavi Street Vendor Union Kuman Lampak na ngasi Kuman Lampak ISBT gi mayok na bada pangtopa pawgun mifamamada Union gi advisor Indrani na pen da bafundokre. Imphal West ki tongan-tongan ba mafam marida chap manaba matamda Imphal West Police na pak sa natibo humbagi tabak chathakre. District asigi SP gi minyeng makada Additional SP Operation Thoksom Bikramjit Additional SP Law and Order S. Ibum Chana Luchingduna, Commando Tim Kuntra Mangana, Nagaram, Tangkul Avenue, Dulalan, Amasung North AOC that Tibuhumbagi Tabak Assistant Takibani, Mafamasida Labor Hotels in Sutek Tobagaluna, Ledamakudimak verification Chatakre. Ngasi Imphal District Police na Imphal ki manungda leba tongan-tongan ba mayra paibi amadi nupigi organization singi Luchingdi Singbu Ningol Chakobugi Torom District asigi Porom Pataleba SP Complex Pangtokre, Taramaduda District Asigi SP Dr. Akoizam Jazid, Imphal District Mayra Paibi Association ki President Mema Mayra Paibi Luchingbi Hizam Ibemu Devi Susar Yake, Taramaduda District Asigi Police Officer Sing Susar Yake, Tungda Mayra Paibi ki Amade Tongan Banupigi Organization Singi Luchingbi Singda Kudo Pot Piduna Ikai Kumnaba Utke. Manipur Institute of Technology ki Reso English ni Tarataruk Masidagi Tagyaldaleba Institute Asida Hokre, Autopagi Taramda Institute Asigi Principal in Charge RK Hema Kumar, Associate Professor TS Suresh Amasung Res. My case is say Pokiti Putu and Mating with a Chimjara. Lamlai Police Station Sinduna Nomagi about first at Piba search Amasung rescue Yauna firefighting demonstration Ama Gem Public School Paura Bida Pangtokre Taramaduda SDPO Lamlai
Pramesh Arambam, Relief and Disaster Management Staff Officer Subhash Chandra amasung CGI Senior NG Buddhachandra Susaruk Yaki. Oinam Kendra Manung Leva Tobul Amadi Ngai Konkulengi Watts Gimi Manga Mangana Saba El Radhakishore Election Committee Mamam Senkre Tobulda Ngarang Funkiba Mifam Aduna Lakadoriba Mikal Asida BJP Bu Mai Pahanaba Puna Tabak Tominaba Hainasu Yanaki. Imphal East District Manung Chana Leva Kewa Bazaar Top Awang Lekai Amasung Imphal West Ki Herangoi Thong Maibam Lekai da Lagao Khauringeda hand grenade Tamlamba Pumnama KCP Poire Mete Lupi Operation Dongi Ichil Inau Singnani Haidi Lubasiki Publicity Secretary Malem Gama Mete Gi Cherol Amana Lupi Makede Gi Mangjona Lagao Khaubi Danaba Media Gi Kutangda Miam da Kangan Kre Masida Lumna Tamkiba Ating Bagi Mayokta Miam da Chatara Liba Simak Yamna Labak Tibani Lumna Tamkiba Ating Bagi Mayokta Lagao Khau Kibagi Damak Ahan Bagi Oina Chatakiba Lalongi An bagi oina lubna warning oina amukhana chathadanaba grenade sing thamnambani masidagi makha tana chatharakabadi lagaw khawriba amadi thariba singda miyoi bagi minungsi yengdana akanba tabak lokhalagani masida asoi anga misi mina tolokpada club maira paibi civil society organization amadi lamdam asigi nupigi lupsingna condemn torokpada lubna taroi hairi marathana tema break amamu ngasimak lengshin biro Diwali kumhai amadi ningol chakau bagi mangunana ningol singna set chabada pakcharagadaba pijet lighting kaya Silaima Emporium Singamai Tinga Makha opposite oinamler ngasimak lengshin biro Diwali amasung ningol chakau bagi special discount pizari ITC Limited ki premium clothing brand Wills Lifestyle gi thangmai ban mai sam lekha opposite house ground leba store da Diwali amasung ningol chakau bagi special discount pizari nupa amasung nupi ki formal casual amadi evening party wear yauna makhu khuding makki fizo sing fangbigani Relief ointment Naba, Oksikpa, Tangsikpa, Punaba Singada, Sinaba. Jarisa, Prajasina, candidate Nakta Kapun Prajada, meeting Tawayaroi, Masa Masaka, Pamela Pizza Gizo, Adu Prajamian Chemata Minasi, which what I was talking to the Mata, Toxiva BJP, when the Port Piraga BJP won't Tahaka, Tanga Prajase, for Manipura Natala in the Iba from Kudimata, Miangi Masata, Tawang Henda, Adopami, Aduki Mata, Kapun Prajagi, quick, my be Malam Hauraga. BJP kita makta, punya makan mawan dah, atau apa parti yang meeting tahu betul tinggal ni. Atau penupi amana, polis penupi dekut thabi yaning de mioi kaya asopan nangan bagi damak MLA ki matak matik capai action lokat pa mi haike. Jadi license kita solon dah kami basi umana pakai raga. Nupi dah, magi pok mem thajin tu na, nupi ekoi dah kut thadu na, mana nampu dah meeting tahu tu na magi, pernah mayam baik kena magi mag kaya dah namjin bagi mau dah tahu je ekoi yaning de. Nupa polis na, nupi obi ekoi bu, nak kau nak ngambil bagi matagum, saya thadu na kulai thadu na pu dah na, obi akok apa nang dah na ekoi, magi matak dah ekoi matik cabai selau kaninge. Kita kan dah na hau sepuluh me, sama kau hau beri masing, nupi sing na muka apa sih dah nupa mau ni sangat ekoi pun nak dah hidup lagi ini nak hidup. Aku akan pede. Tungda MLA Mangi Babu Latuna security ki akan section tharang loina na miphamadu mai pangna pangthoki. Chief Minister na ukrul da chapada nomai bom season aduna landaraki babu Social Reformation Union Thawbal amadi Social Service and Welfare Association Thawbal wang matabana yaning da bafong lutuna Thawbal wang matabada leba Devi Mantopta wakap mifam chathakre. Chief Minister da chatharaki ba thawong adubu wakap mifam da saru yakbi nupi amana kanna yaning da ba pungdoraki. Amaronda Block Congress Committee Khangabok Assembly Block Congress Committee Amadi Khangabok Block Mahila Congress Committee na Sinduna Thawbal Wangbal da suwakan mifam chataki saruk yakiba miyoy amana chatharakiba thawong adubu pendaba phungdokpaga loinana matungda amuhana tawbiganu chingtam nushi chanana leminana ba hona minasi haike Wangoi Kendra ki hanagi MLA oiramba Salam Joybu ticket pibiganu mahangna tawkiba aranba sing yengshinbiu haina Kendra adugi self-help group ki miyoi kayana BJP officer Thomjin Kre Khongjang aduda saruk yakibi nupi amana Wangoi ki hanagi MLA Joyna self-help group same na bachahi manga rongi mamangda miyoi chahunga humpugi list lokhakraga miyoi chamaga yankhaini toikak self-help group same yari haike
Jahi mangagi matungda State Bank ki miyuising laktuna loan laukraga singalaktabagi wapam lakpa asi PMD haike. Wangkhem Kendra da mirep oina thorak liba ke zaduna ngasi Kendra asigi manung chanba charangpat amadi ichang kunaugi mafam sinda wakak kaya galoina na post campaign haudokre. Sep Manipur haina chathakiba poster campaign aduga mari leinana Manipur da awonba sasan ama purangnaba BJP na achoba thodang lawari haina ke jaduna phondokhe. New Chekon Youth Club ki ground dang asi BJP Wangkai Mandol na sinduna nomgi oiba political convention ama pangtokre. Taramaduda BJP Manipur Pradesh ki President K. Bhavananda, MLA T.S. Biswajit, BJP Mahila Morcha ki National Vice President A. Sarda Yauna, BJP ki maru oiba thaubuwa kayana sarvya ke S. Sarda Devina, Chief Minister da attack chathara ki bathawong adubu party ne yaning da bafongdotuna leiringai da Prime Minister Narendra Modi ki effigy mai thakiba yaning de haike. MLA T.S. Biswajitna Bharata Congress lengak laisilaktrabanina Manipur da su leidaroi haike. Kemarin kita ngomong polisi ayat political ini tadi betul tak ini yang political ini itu betul. Tapi paling macam kalau ngomong political kalau ini jadi macam dah. Lari hari macam apa jenisnya Congress itu jadi macam kerap lepas. Tapi macam betul lepas. Allah, ini jadi kita macam hal yang kan sudah sama-sama kita eroni ayat itu betul macam dari Modi. BJP bu sawat pamadi lakadarba mikhalda party asibu mapangal kakhathana bapanamda Thawbal Kendra gi tongan ba polling station taratare ki praja kayana party asibu sawat pamipam ama Thawbal laisang themda pangtokre imidep oina thorak liba laisang them Suresa Mikhal asida BJP gi ticket fangrabasu ticket fangliba miyo aduda sawakani haike. BJP Manipur State ki Executive Member P. Sarachandra Singhana October ki tang tara nipandagi kumanga fauba BJP ki Central Leader Singha Dalida unaduna hangang Kendra amadi BJP ki mapangal kangkathanana ba khanaruraba matungda mahapu harau tayamna opagi thoromama pangtokre BJP hangang modolna Sarachandra bu mai pahanana lemnakre hairi. Sarva Shiksha Abhiyan ki Inclusive Education haiba pantamgi makada miyamga mimanadraba angang simbu masak khangdolaga Aids and Appliances Pinanabagi Medical Assessment Cum Identification Camp JDO John 3 Thawal ki campus pangtokre Inclusive Education SSA Thawal Block na sinduna pangtokre camp aduda District Medical Board Thawal ki Doctor amadi expert singna ubagi chang nemba tabangamagi sakti solaba amadi orthoga mari leinaba mentally retarded oiraba angang sing masak khangdokhe angang sing aduda alimko na hearing aid wheelchair yauna Atay polam kaya pigani kem aduda saru yakiba JDO John 3 Thawbal gi M Manilal amadi AI Binodini yauna atay miyoy kaya na sumating pangke. Sangnaraban nat sangkitan gi saysapa Irom Mani yadipo layrong tel da layba masagi mayum da laykidre maakna laykidabada layrong tel pangtoybi youth club na awaba fundokre. Hauzik sanabagi pao. Ngasigi sanabagi pao boyay ning thawzamdagi fungbigani. Taramathoy suba Manipur State League ki ngasi sanakiba matcha nako nambun mafalna FC Jalen Sadar Hills Puamadi SSU Singjamaina USA Khuraibu maitiba pikre. All Manipur Football Association Sinduna Imphal gi mapal kangribung amadi Khumal Lampak Artificial Turf Ground da mamang thagi August ki tang 12 dagi state asigi masak narba team tara nitoi na saru yaduna chathariba sahi asigi taramatoi suba Manipur State League ki ngasi sanakiba ahanba match da nako nambun mapalna FC Jalen Sadar Hills pu goal ani amada maitiba pikibani nako nambun mapal gi maipapugi goal ani du TS Mudhu Mangol na match ki kuntrani fal subamadi nifu mari suba minute sanduna match asi maipaki Kiba FC Jalen Sadar Hills ki amatangarba goal adu Paulen Lan Khongsaina match ki marfu tare suba minita sanki match asida FC Jalen Sadar Hills ki sanaroi Mangkholen Kipjen Paulen Lan Khongsai amadi nako nambun mapal ki sanaroi TS Deepak amadi S Ananda center referee na unsporting behavior ki damak yellow card utki league asigi anisuba match ki sanakibada SSU Singjamaina USA Khuraibu goal taruk ahumda maithiba pikre SSU Singjamai gi maipapugi goal singadu El Gogosana match ki kuntha taruk suba nifu suba madi maripuripal suba minita goal ahum chanki atopa goal ani
aduna T Raju amadi MD Imran Khan na match ki taramari suba amadi humfu taruk suba minute sanduna match asi mai paki Mighty Kiba USA Khuraigi goal ahumadu Yangkhokai Kilongna match ki kunmanga suba madi humputra manga suba minute goal ani sanki atopa goal ani aduna Palmai Digampuna match ki humputra humdoi suba minute sanki match asidasu SSU Singjamai gi Sanaroi A Arun Kumar USA Khuraigi T Susilda center referee na unsporting behavior kidamak yellow card utki Sathariban league asigi hayeng nuktil pung tara nitoi ga minute tara manga chatpada Trupu Nambol amadi Sagolbal United ka sanagani ani suba match nungtil pung ani ga minute tara manga chatpada Traukwa Kaitel amadi Nisha Thangmiban ga sanagani Winners Cup Kunmatui Suba Winners Cup ki ngasi sanakiba match ta Senabati district ki represent toriba Katomu Football Club na Sandel district ki represent toriba Komlathabi Development Club pu maithiba pikre All Manipur Football Association na sinduna Manipur ki tongan ba home ground da Babina Healthcare and Hospitality Private Limited na sponsor tawduna home and away basis da District Football Association namadi District Sports Association gi team taramatoi na saruk yaduna thasi gi tang kuntartu gi chathariba sahi sigi Thangjam Birasandra amadi maipakpi kunmatoi suba Winners Cup ki ngasi Chandel District ki Komlathabi Development Club home ground oina Komlathabi ground da sanakiba match ta Katomu Football Club na Komlathabi Development Club pu goal ani sinoda maithiba pikhibani Katomu Football Club ki maipapugi goal ani du L Marai Bangumai amadi Thangming Mang Haukip na match ki kuntra manga suba madi